Ebihandiko nibyoreka ngu abana babishi abari kusya obucweka 15 harigana omu rurembo rwa Fort Portal bakatunga enda omwaka oguhwire kandi kukyashikira mu district ya Kabarore omuzegu Kerisa Karungu kandi ebihandiko nibyoreka ngu mu kwezi kwa 8 omwaka ogw'2023 abishiki rushanje babiri bakaba bahereze kutwekwa ombwire bw'amezi mukaga gonka. Ebihandiko nibyo bimwe nibyoreka ngu abishiki aba bakaba bari hagati y'emyaka 15 na n'emyaka 17 y'obukuru. Sigikira kuno fote mu kichweka kimwe kya Kinyamasika na mbere tuli abana bakutwala abana bengi buli mwezi obutukujya marwaro kufuna average kusanga buli mwezi abana nka 20 bona bafunire kandi bana ba masomero bahabitoka kandi iki kintu nkibakitali kirungi abakuba mwana bwa kutwalenda nikimtalibaniza hamisomo ye ntabatasobora kusoma na hisomero nati nayo nagamba barandora bata okubora ebyo kukozesa mu maka gabo abaziro butabafaho na nebindi nibyo birikurebwa nka bimwe ebitumire omubaro gwaye hanaka higuru munonga. Enzara abana abandi mu maka nibarugaye batalire so bwagerayo omuntu ayagamba leka nkweyo lance tere nyingi abana nibabaha lyandazi lya 5 abo kuba inenzara arugere mu katalire lyandazi limutwara agenzere tasomesibwe ngumbera agenzere aiza kwihayo burwere rundi kutwalenda enzara nemusanga omwana atwalire yenda okumalira no sanga arugire mu somero. Eki nicyo kyajemeserize kitongore echa Trailblazers Monitoring Foundation okutebekanisa urukiko na n'abazire ahari Kinyamasika Primary School na n'ekigenderwa cyo kutekaho emiringo ey'abazire bakubasa kukumamwa abana babo. Tukola kye tuyita mentorship tukikola mu ngeri nti tukwata abaana bano ne tubateeka mu group y'abaana 25 tubakwasa omuwala gwe tuyita mentor abeera ali responsible okuguidinga omwana ono okumubuulirira okumukansolinga okumusomesa life skills eziyinza okumuleetera okwewala ebikolwa ebiyinza omuleetera okukola ki okuva mu ssomero. Abazaire aba abaana abaisiki tibala abaisiki bonka n'aboojo tuyina kwega kubaza kurungi n'abaana baitu. Omwana bwaraba izire bamutumire ekitabo haisomero tosemeire kumutsomera no bwaraba otayine habo kuba tuguli musango gwo mwana iwe kutagira obwazaire omwana ogu okamuzara atakutuma omuzale iwe nko muzaire okamugoza kumuzara so ina kumhereza eke kyosemeire kumuhanka omwana. Abahona bakateekaho na n'abantu abayesire mentors okugumana bahwera abana okwenda ngo bakayehara ebizibu nkebi. Amakuru agagasha kwa Jonah Tusingwiri.